Bejeng Ginting. Oke, Ya. oke. Ya. Oke. Main Malaguna, Pangulu Medan. Maju. Ini jadi terpidana saja ngurus Ida. Oh, baik. Bapak Telai, Pak Kolonel lebih ulang tahun gaya, Kak Maga lebih aku pela baju dia dah rempet-rempet kari, panggilan jadi wajib kari melapor. Pangulu Medan. Selamat berdatang bermata tidak. Arjilena berturah wartol. Rekada kape. Artaba-taba. Amin. Gula batura, aida surum kelbagai jelbaku ida di sana kena nomor satu na, nomor satu na, nomor satu na kena, nomor satu na, nomor satu na kena. Ku batang hewan, aida terpaksa makin du mencin-mencin. Tapi na iya, Pangulu Medan, Pangulu Medan, Pangulu Medan iya, Pangulu Medan, Pangulu Medan iya. Oke lah muda. Gula batura, aida surum kelbagai jelmaku ida. Dena de karo pakam si dilena, nande karo na, nande karo na kena, nande karo na, nande karo na kena. Aida lid sakin ku kiti-kiti. Ku sagsagan, ku batang hewan, aida tempas na mabaki tindu kiti-kiti. Tapi na iya, Pangulu Medan, Pangulu Medan, Pangulu Medan iya, Pangulu Medan.
Kalau bilang. Kai pening ini aku juga kerdauh nih. Ay manjan jadi kutimangnya tadi. Uai. Uai itu ah. Uai ya. Uai. Entah kaki jadi penyanyi indah. Gimana nak dengar sestero? Rukun sengget kaya ika kiriban semaga tambah mantang kelen. Main angko. Ya! Hey darling, sakilku kiri-kiri. Deko tak tekan, hoa tak baiwan. Hey dah tempas, mama giduk kiri-kiri. Tapi na iya, Pangulu Medan. Pangulu Medan iya. Pangulu Medan iya. Yeah. Taile oh taile. Pangulu Medan iya. Bojor. Lip, ada tindakan pemaksaan maka Anda harus kangen laksanakan Anda. Sebab ahli kami mas militer Anda, setiap jenjang kepangkatan harus hormat pada atasan. Jadi Rembangka Bapak Wahya Kolonel, aku Peltu, pembantu Letnan Pitu. Ya, laku tekain tahangkai maka suruh pasigah kula urnentah balengali bintang tamu si Deban entah balengali siladak laku toh. Ko eme. Kapan aku tak kami dah bekam meriah kat kami mama. Aku bagai ini. Oi. Apa kau bagendai? Dadung it selmi termisen sangat kamrende. Akad nali pembagian beras. Bulog. Hai song utang, ai biasa ibas juri, sendak hidau kari barci utang, kedun seluar go terleilang, hati-hati. Dol-dolai. Hei, andai. Abang naik nadai. Apa sedih aku? Iya. Jangan ada yang tersisa bagailah. Adi bagai mau baca pak, mau baca ngadi. Sanga ido kai belai, sanga utang ayo berju. Seki rumah kena jungut, perban utang dape sangkut. Adi sangat dadap juri, anak i rumah lah inget, encarek teman mindo utang judi. Enak lucu bapak geruh hai. Oke bergeruh. Oh iya, Allah sudah lihat. Landak hawa tu dia perlu suka lagi tekari. Ayo, baca sih hawa. Oi. Halo dah, ibu dah. Ada mulai harga 500 sampai harga 100.000 lo kalau beri. Bujur sudah jual sangat kita keren cari. Bujur.
Ya, ay rendah kisah lagu nari. Manbalu kerina kam undangan kami, si hamati kami kam apa pekan melar dobah. Adi gosoh kam sekitar Jamburenda. Kata kam kumeja panitia gelah tah panitia ngaturkan panggung ladang manbadu. Apa pekan melar kedobahan kerina kam undangan ras donatur kami. Musik atuh. Asiri tepi pantai, labolit bunga teratai. Hati-hati. Perban siai kena moncel, barai dalakal kang bage. Lagu dia TV, la dia TV. Gundari licing ada kensa, aku eda jelmana mesra. Lalu ku kape ku cuma ka, enggo me payung hata duaina. Rumah kimpi ding bang, lantai tanah dengan, ardakan kape pakai ranting dengan, sefayauna kata duaina. Pasiri tepi pantai, labolit bunga teratai. Atenaje, perban siai kena moce, bare dalakal kambage. Ya tepe, lagu dia tepe, lagu dia tepe. Ayo dulu, janji-janji lah kepe merga ras kena nade birikna bangun saja pekena kerina getem-getem ateku menang bangun saja pekena kerina getem-getem ateku menang. Bujur ras menjojah sangat kita kena cari. Aindar kita kena nari. Ubah hadir jena nina Bapak Sekdata, Bapak Gelora Kurnia Ginting. Maka gua kap alo